Iċ-ċelebrazzjonijiet nazzjonali tal-lejlet l-ewwel tas-sena se jirritornaw fil-Belt Valletta b'lejla mimlija mużika live u divertiment. Pjazza San George se terġa' tkun fiċ-ċentru tal-festivitajiet b'artisti Maltin u internazzjonali. Il-Ministru Imbonnici qal li dan l-avveniment annwali juri t-talent lokali fil-waqt li jilqa' artisti barranin li jagħmlu lejla mill-aktar speċjali. Tanna wkoll programm pirotekniku mill-Lisba fejn għal darb'oħra se niċċelebraw dal-aspett kulturali Malti tant sabiħ. Jiena nirringrazzja lill-artisti li kreattivi, però fuq kollox l-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta mmexxija minn Jason Mikallef tal-ħidma kbira li saret biex għal darb'oħra qed intellaw spettaklu mill-ewwel. Il-programm jibda mill-kantant Glenn Vella u jkompli b'kunċert mill-Palace String Orchestra u artisti magħrufa bħal Aiden Drakard, Denise, Gaia u oħrajn. Qabel it-tokki ta' nofs il-lejl se jkomplu bl-ispettaklu DJs Denzel Joe Armani u Wayne u kif ukoll lob tan-nar li se jixxandar b'mod dirett fuq l-istazzjonijiet lokali fosthom One. F'nofs il-lejl l-istilla internazzjonali John Newman se jagħti wirja live biex jilqa' sena ġdida segwit minn set ta' DJ Gabby. Dan l-ispettaklu se jkun ippreżentat minn Jamie Cardona u Terin Mamoċefaj. Dwar dan ikkummentaw ukoll iċ-Chairman tal-Valletta Cultural Agency Jason Mikallef. Dis-sena l-investiment li għamilna huwa doppju. L-ewwel għandna line-up ta' artisti fenomenali, mhux biss l-aqwa artisti lokali u stage enormi fi Pjazza San George, imma wkoll l-artist internazzjonali John Newman.